E rā Matariki ka rawa I te pai. Nau mai hara mai te hua te tauhou. Kōkiri ki te ata, ka pua ki te ata, kuruhe te ata, I te mane tui ai. Ko te tangi mai o te kōkō kore maka o te ata tū ka taka tū. Koera e ronga I atua. Matariki is a wonderful occasion for us all. One of the things that I like about Matariki is it continues to bring us all together. Matariki is upon us, and it's important to look at different values that each of us have during this month of Matariki. There's two words for me that come up during Matariki, whanaungatanga and manakitanga. And these are two words that I think really need to be stressed during this time of Matariki. It's about coming together as whānau. Kia ora whānau, just like to wish everyone a happy Matariki. Hope everyone is safe out there. So my goal for me and my whānau is to be fitter, be healthier, so we can live a long life and see more Matarikis in future. Kia ora whānau, Matariki is a time to set goals. So my Matariki resolutions are to live a healthier life, get up early, go for walks, eat healthier, cook dinner every night. So those are my Matariki resolutions. We hope you have your own. Hea nā mea ka tōkiri nei te rai. Ko te kaitiakitana, koe nei nā wā me mātaki mātai te maramataka. Wetahi wā he pai te hāriki, wetahi wā kao. Me mātaki mātai, me tiaki mātai, kaha nei I wā tātou whānau maha I tēnei wā. Ko taku nei wawata, ki te heke haere te tinana, ko te rā ki taku wawata mo te tau Māori. Also, to probably hopefully spend more time with my mokopuna. Kia ora te whānau, nā mihi o te wā Matariki, ko te mea nui ake mo tēnei tau, kia tukuna tonu I te reo. Here's to new journeys, a celebration of new opportunities, and so if your goal or New Year's resolution is to train and upskill, go for it. E wā ka hoki ngā mahara ki o tātou tipuna me a rātou mahi. So I often reflect on what our tipuna were going through around Matariki, what it meant to them. There's a time for reflection and an opportunity to sow some new seeds for the future. Matariki means spending time in my garden and finding the right time when to plant the vegetables, etc. So I'm quite a key gardener. I'm really looking forward to a year that's going to be filled of innovation and new projects for the Rūnanga, and also for my own personal projects, getting fit, sailing, losing weight. Koina I tēti I wā ki te āta ako I ngā tuauatanga ngā tikanga mō Matariki, I ara I te mea I tangata mō io ki era mea, engari e ako ana, e ako tonu ana. Kia ora whānau, Errol Weston here, just sending out a huge celebration this time around for Matariki. Kia ora. Tēnā koutou, tērā Matariki ka rewa I te pae, ka rau mahara noa, nā mate ka reia ki te kahu o rani, pura whetū ka pōhutu te nākau kawa, he kawa no ai tua, ka mauru ana te nākau, he nākau tūrei kura, kau e nukutia te roi aku mata, ka rau mahara noa, nā mate ka reia ki te kahu o rani, ko ira rātau, ka rau mahara noa, koe nei tātou o Matariki, e tī kau ana ki nā mahi, ki nā huanui o tēnei tau e haere ake nei, no reira tēnā koutou.